Budućim kolegama koji traže posao, javite se odmah sad kod nas. Mislim da će vam biti jako lijepo. Dočekat će vas jedna atmosfera prijateljska, stručna, profesionalna. Imamo najmodernije tehnike koje danas postoje na tržištu stomatološkom. Identaliju kao poslodavca ponajviše doživljavam kao timskog igrača s jasnom vizijom. Ovdje se to osjeća na svakom koraku, u svakom odjelu i na zapravo svakoj razini. Od nas, od djelatnika se očekuje odgovornost, profesionalnost, stalni razvoj i učenje i ono možda najkarakterističnije za Identaliju je taj otvoreni mindset. Moj proces uvođenja u posao je bio prije svega jako bezbolan, jako zabavan, ekstremno edukativan, je trajao jer zaista postoji jako puno informacija koje ti moraš naučiti da bi mogao raditi jedan posao, ali bez daljnjeg je bilo jako zabavno. U Identaliji radim kao studentica, paralelno studiram i radim. Dosta poslova danas već traži ljude sa iskustvom, te sam u Identaliji dobila priliku steći iskustvo i poboljšati moje jezične vještine za koje fakultetsko obrazovanje samo nije dovoljno. Pozdrav mami i tati.